Ene ejefo wo so mene da yeto so dunum memo ha me wakọ abade edu so no Adom Premtobre Kasee nsem ahodo ato yeboase aboabo no do hweba kontem me de so mo kai se agokansie ebeba sanso obi man so nsem eka ho bi ne nsem wo beti na wie no so kesre bi ene se ena makomako nwotwe ntem ne ye na wo mo ekọ ahomudie mu wo bonda hodo ni bi no wo mo egusuwa eye oyekye na afi no swafo yi so se ho akohia so ne mpanifo yi eye enhyiamu sanso na Northern Electricity Distributing Company etwaneti ase NEDCO mo adwumayefo no wo mo atiatua de wo atifi mantemu na atifi mantemu ne mpotem ahodo bi o mo transformer asese no se de huhuro eku wo mo ne munchemu ye de ebebreo adwumakwa ya pa no memu se wonhwe ngbasia ho nsem so Ghana Education Service no so wochemu abraso se nkwada no atro BC no baby a woko school ne ba bontinti abatan emfe wo mo we ene nsem ahodo bi nam de so mo se Premtobre Kasee bo DSTV channel 280 Go TV channel 178 ubenya bi no ahwe sanso na Facebook and YouTube de live GTP new style de from Ntoma and a blessing fashion or wasofa block factory wono and apa mama me wuhia me a eya frame I'm not sure why ba ajwa se wa me basisia to bo ase don something chemo no me fa entwa so ma one more ekwa ahomegye mu ya wo bonta hodo me chere pensioners bond holders no wo mo ate wo agumontin so guso ya wo ye eyekye na eye Oliver Bakavoma wo no wakasa de ma fix the country na fe arise Ghana for nso kra na boabo wo ho anakọ camera fo ne kwakrafo yi ho a wo boa ma yekye no akoyi wo chere mu ane wo mo ye maburu de ne nso said ye wotena sidi na mpanimfo yi e de saseka yi etwa merwafo ne nkokrafo na nese wo so da che no saseka akro no abetwa wo muti hu akohia so kwakom ho no me ye che no soafo yi etie merwafo ne nkokrafo yi wase. About 15-16% of the pensioners actually tendered, but they chose to. The bulk of you did not, but I had indicated media, I think that they are important. As I say, problems say Ghana FM and then this Indian people one problem. And yes, be a party be was something over you na party Dania now would they be on what to the say NEDCO sunyina na beto ase mfa ho ni party e wo so krono ne katahye ne de party ni nyina de bia bo krono katahye se yen Ghana fo na de bia yen ka ban ho yen ka opposition ho na de bia ye betena ho abre na se ye besuro na se yen bie embe kasa de na obre ne de ye na ye bebre de bia okay se mo ba de mo be ka mo se bi nyomu ye ankosi aganso ay de na mo be ye next. So obi 90 konso untimi ndina bebe nkasa ne de maye nyina nkusi aga untimi nkasa ada say asemo to na say asemo hawa enye obi na be ka chew say sorry na kaka wasem ho ye na empanyifo say de oyare no ton wan ton yare onya ho adu nti wan sorry ameka ho bibi dia na what if de ye betwa afa so saa de bia nti de mo next amu advice echina finance minister ko parliament ye papa no mo so beto mo parliament o se be ka mo hu wo na je se ya to aso de ye na ewonsem kronwe mo no my Ghana ye 47 ken no for reata chemu a onim adekode poti amrafo ne nkwakrafo ye pe esanse wo hwemu a nipa no ha munchemu be ya due wotwe na wo mode wo monsa ahye enkrata do asinto onim de nti afoforo bi nso enema bonte a wo mo twe hu mo me ne nyina mu no wo ne wo mo edi nkomo sei. About 15-16% of the pensioners actually tendered, but they chose to. The bulk of you did not, but I had indicated that it was voluntary, which means that we will honor those payments. What I tried to do in giving you the option was that about almost 80% of you have bonds that go beyond 5 years, from 5 years ago. And so in the new arrangement where I have brought everything down to below from 5 years down, it makes it easier to get your lump sum money faster. That's your choice. It makes it easier. Anytime you're able to get your money ahead of time is good for you. But that's really your choice.
and therefore a lot of you decided not to take it. But that was really the basis of giving you the option. But if you chose not to take the option, we made it clear that we will honor those things. So really, there's no reason for us to be sitting here, because that assurance has been given on paper. So that's why I really want to talk with you guys to see what it is that you are afraid of or that you think will not happen. Free Arahosam Wasi won Koko Yimuna Fe Yanko Tifi Mantem no Emo. Northern Electricity Distribution Company, ye twenty years NEDCO, a mojima for your wet if you mantem ni munkan kanta malikupom was say one what ye triasan say, Yama bin shada on Koye Netia any mono, transformers who would be assessed, your manfobia wa calariga say, woman young cania and Yama down Samona Bibioho, now or manfobi any Adom Kasee to Chunkomoche or how womo. And I'm say, I saw you and now how since I any human intino, so be PM a different group Hanamwa. And I'm NEDCO staff no any managing director and how a war honor I declare strike no question say Timen for I shall say more brepa ya or more say or mon cania I shall say a biako off in about being so a low current. O mo di mpanifo ya chi asen ko mo mra mehwe no mo pe asem yi kuma si brene so no enya ade se mpanifo ne ba o mo che se o mo strike a o mo fridge mu niema ene eniema hodo bebre ase ya abedane oka e wo mo so Adom Kasee ya ba bepiem e wo Karaga target wo mo e wo ha mu pa ye ne otif timamfo no bi entwetwe enkomo enam se meton nduro nti me light me use light ye me niema bebre so and I'm ratio omo light no low current no ama aha me niam abebre to I was on betu na my na yehu kwan ya faso. I'm a welder. Since 1 month now I couldn't weld anything at my shop. I'm sitting down. If I just come and spark my machine will spark very well, but I can't work. And people are giving me pressure and I have a lot of work at my working place, but I can't work anything in this area again. So it affected me too much. Asamre na wo hanamo Amadu Yawuza wo kire se wadi net company fo ya chia chese nkomo hwe na nkomo bra ema mepe ohawo yi pumasi bre na nkwanko fo ohawo foforo amba nanso no enya ade so muti omo chese omo strike omutie na omo chese omo strike a obesre se nkomo hwe na nka omo mra na omo mra me ye na fo ohawo foforo amba. The engineer tell me that I should come here and wait him. He too will come and check it. We come and sit here up to daybreak. Later he tell me that they are on strike, so he can't came here. So you can't use your office problem to punish the people. Kopim say NEDCO foi ebe call off strike na de no kwasam na say timamfo be koso abretitro ene ebra ye wo mu Eliasu Abdul Rauf Dabre Adom Kasee Tamale ye free hodom na fe ye nkonsem foforo emu ana opanyini ye captain Joel so nkane no na sra adwumako no ye captain na so ye panyini ewo mu asese de okwa ahomegye mu na wakopiem e wonsawam na wonam Garrison Methodist Presbyterian Church no memaku wo mu na nam ese wono eye dwumaso ewo eye nsawam na duafie ho na hono panye di afutu ma Ghana fo nyina se wodidi na dumre bia eye apose na mine nteso na kai se wonuanom bi egu na duafie hia wotima koye wono mo adoye du adofo da bi se ya akande ahodo kakra wonsa beka no wo mo egu na duafie no eye akọ na ne wo mo enkudimo se anka nipa beso ha ena enemu afia pem ahankoro ne adusia ena osi ensawam prisons nso enei enipa besa empim num ena edasa ne duafie onipa ba kwa wonim tibia a wo mo ewo ne duafie wo efam pa retired army captain Joel so no enedi kan efato no se condemn cells ewo ensawam honum no men's fellowship I wo Garrison Methodist Presbyterian Church obidi wanim no aboa wo mo oni Adom Kasee atwetwe ehon komo. God loves the repentant sinner but hates the sin. So by the grace of God we adopted it. We had help and we've been going there twice a year and we go there. So far one of these days we'll send you there and you'll see what we've done. Since we adopted the place
The ablutions were not anything to write about. We did it. We did in fact, we renovated the whole place, and the place has become a comfortable place for people who have no hope of coming to life, to the world again, but they are waiting to meet their God. But Christ said, I was in prison. You did not visit me. So we are going according to the word of God and bringing the word of God to them. And when we visit them, we also provide them with food to eat. Captain, ehun se ewu se wo mo da honum nyina dodo na ayebone ya ban no etwe waso nanso ehun behia se ewo no mu awoda no otimi edi honi na ma wo mo nso ehun anka eno echi ototo sere ankorankora no nyumaku awodo se adaworoma abribi ya awrade beto wonsem no omawura eneduafie wonsawam no nkonkoso wo mo asene se bayi a won mo da hon so eni ebeka. We are all under grace. These people, they have reached the end of their lives. They may not come into society again. But the little comfort we can give them before they join their maker is to contribute. Join hands with us. If you have something to give to us, bring it to us, and we will go on your behalf, and the blessings will flow. Because it is said, there is more blessing in giving than in receiving. Yankwa ngumasiamu ensemu ajibekwa paro memo so nhwe ngumasia ho nsem so Ghana Education Service abatan no mfi wani sanse braso sento asosuku ahodo wo mebe kono wode wo mo eba beto abonte no chemu a adesua for 372,780 and a wonum enya school na 165,601 and just abatan na kasa so wo mansa edo muko school mkope bi mom de kan brafo say self placement no enti wo ha wani no hu ba ne nya bi a na se utiri nkwa wanya bi nso a na na mo ese wutu no na watu afi mu no emofra otro so be a omudi nkunim so si re wo kontra so school na omu eye empem ahanum eni echi na sa empem ahanum echi se ye kasei adobuni be kaso automatic placement ya yimu empem ahasa adiosum empem ahasa adiosum 372,000 na the year can say a move and do more high chain. Schools are which you see in a answer 18 years. You are putting out Oma, say, Omoa, because schools are, I was say, Omokono, they do computer games, so I'm more bit in the application. Now, Omo choose schools are Omoke. Now, mechanical home say, a choir on the first one over here, not here, will not tell him about our moton, account people that are either internet cafe and as a wow internet, so most probably to me here. Now, simple steps to be over waiting me a DHA. Now, why you know, the meaning now the trouble team. Ama, I work for any school for you now, what's up, no waiting me. Access, and as a more home as a school, you know. Na the near kind and say, and your my year and I'm to a 2 years. I am some of year over him hand. Yeah, the CCCC placement centers, solution centers, Mantem do see any via the education office over Corona. You won't go for a overjay complaints in name, problem be out with the more not Yasha name. And just said Director General of the Ghana Education Service, Dr. Eric Nkansa, and not yet say workers and if you want to say young call a year swami. As a circuit court no aqua sitting and wash swami and this amayokono do a boa mebunano Emma Warnum Brazak, Compa Avolia, ya Nanwa Doka can send be an ensign fata pussy for coachin one. What is Cabotine 50,000 Ghana cedis now 23 so Nipam you say Jinamaya dance for no penny for Gina so a money bill said Brepabono and a lawyer for share no fano embarrassing Dibia. Emra kwa dubofo ebegina court no ade to dwa say wama ye hwehwemu nyina awie
Ochirima video a ekwa bonten kofa sanse wo nyina eba ye no. Wo mo de call Bureau of Languages. Ekoye mu ehwehwemu ene enchechiremu eye. Enam so emma emranim ni a wotwitwa age Razak. Lawyer Ivan Samankwa ade to dwa say. Ene obesra court ne say. Oma Razak enkofie na abribi a court ne behia no wobeda ne ho adi. Asukwa Circuit Court otemuafo no te adwamu. Fred Obichre etiase amo grante Razak kwampa bill. Emla lawyer Ivan Samankwa ene samtrofo twetwe nkomo no ode to dwa say. We repeated our bail application that we made the last time that the accused person surrendered himself to the police. So he has shown good faith. And again, he has been a youth organizer for over 12 years. And within these 12 years, there's no criminal record of him anywhere. And the police can attest to that fact. He has been a politician for that while. He has not made any pronouncement which is conducive to the breach of this nation. And for that matter, the court should take all into consideration and grant him bail. And the court understood our argument and granted him bail. Joseph Yamin, our organizer, Edma Andy Samanyukuno, added to just say. What we need to do now is to secure the independence of this country 2024. And so the only thing we can do is always to be around our people who are ready to lead the charge of getting the second independence for this country in 2024. Party people should be ready. We are also ready and will always be around to support a good cause and to make sure that this country enjoys the freedom that it has always been. Yenfra katamanso amanyukunu ne yenkoye osukukukra amanyukum no panyina wano no wakasa mampanyina bedi echi eye baumia Dr. Gideon Boakon na woni Adom Kasee atwetwe nkomo no wochese mampanyina bedi echi yampa timupo so opese wugina se Frank tuni ma MPP amanyuku no afimpinu aduoni na abato ni mu no hwese obenya mampanyina adwan watena so ano opanyini eye diswade hunu ma ne pa na wosesa brede ne ha onyina ne sa de o my God no manfo asetene mo aye no wohwe na economy no asa agina ye nanso bere pabu no opanyini be hwe na sa dibre no a woka ho asem no bakwa akopri The other nsem tudwa edema omampani abedi echire Dr. Gideon Boako ekasa ewo bedwom dwumedia na one omanhene ete no wodi tudwa se New Patriotic Party ye MPP amanyoko no ebie kwan to se omanfo emefa wo nomination enkopre amanyoko no flag bearer omampani abedi echire baomia aya hoboa se obekofa ne de abra okasa ewo dwumedie no eso no wodi tudwa se omampani abedi echire edi amanyoko yi echi ache no yobi a obre ne ho ase oyobi nso a obetimi aboa ama amanyokoi etumpon sekoba ne se womo emanisa akonya na osan ede tudwa se omampani abede echire entumrika se wono de yemfa tumi emanisese abra onim se omampani akufuado ewo ho nanso ne modembo a wopese odeboa ema amanyoko no ene Ghana sikasem etumpon no eno ana ohwehwe se yebie kwan to a wobekọ na vice president what is saying ono person a potential flag bearer for the NPP, right? Inshallah. No, or say interest no. Yeah. Oh, very well. Facha me say komo bibro edi ba o come very well there. So what the amount for kaka for vice president. No. What you reakusibu afọ. I said you are car brave. I say abo ani ho. And your bonity. Abo ani ho. But it be a worry no. Because almost komo ni bi na yes ni bi. Na yes central for ni bi kwansi ma ye kan say. Odi no kodwa so a je mpa na akoka se edi to me share ne say mampanya be de chiri okay je mpa why that's the mo was odi because inshallah certainly oba did no why the Ghana aban president Kufuor aban aye bia no o mampanya be de chiri aye de ye mampanya be de chiri nye Gideon Boako esan ede tudwa enema papa wo omampani abedi echire emu a esese omanfo ede to aba ede ma no no bedi MPP amanyoko no anim ewo 2024 abato nim to be a vice president as a president e was some adwuma okay or some no so say one kasa woni pedua no osu ne wo ban te say it's very important in the first place. It comes with a certain image. Say one nani mreshe he's one person. He's not in government to enrich himself.
Everyone have a kwa hafu Kenya says Pacific North Mense no emu wa hafu mantam no emu na penifo timedi dwumaso bi wo ho we no ye friends of Baumia na wo mo apa ho entoma wo ho na dwumade no ase no na afutuo kwa wo no mo apese wo gina pre dibre e 1pp amanyokodi nyina di mu na agya kakra kra mo kwesine ma fimpini ne aduonu nan a wo makogina makwa akopere no wasrada campaign de mo baye na mum de ye atenie de ye watitimu akame yensi entoma gofin hata bontin wo bi ahwe wontwede ho fi NP Pechitai for womo free camps ahodro wo mayimu e de futu ma de hye womde womo ho akodon amanyokoi sa abro mo gusu ye campaign e de hye afimpinu ne dono na yabato no obiamba no homoden se campaign bi obeye bia no omana no enkwatia obi o de se futu ye tudwa e wo Kenya ase wo abro mpanyifo e power friends of Baumia hontoma e wo Pacific North abato mpeso aso wa half mantam no emu na abro communication head Emma Ekoi ora Derek Amwatin e kire nsemu di Adom Kasee no o de tudwa se campaign ahodro wo mo ba be yi se di atem e do so e wo ma do na no ya na de ntokwa enenam na enka nsempa emfa manyoko no eho we nti otu amanyoko na chitaifo nyina efo so obiambo na homoden se wondi obi atem e wo campaign ya wo mbeye no emu mpanifo am nyina ebe nyina no omu nyina sefata na me de yigiri ye se yewra mamu Baumia ena bia odansonku enu ti na ye bo nti dom no na mesre se mi nuanom a ye nya ye bo mamu Baumia ti dom no mo obi nkoye campaign emfa ebia tribe anase religion enkoye campaign yenyina Ghana eye country a ebo exise Christopher Kremofo yenyina yafra ti de obedi eso no yepe dia owo nimde owo ahofama obetimi amaye break 8 no enu ti na mesre se mo obi amfa campaign a edint atemdidi ana o how ebebre yen enu achi dwumtre ne ma friends of Baumia ko no was Pacific North na oben man no eso ka de to aso se ekoye o mati wo mobotaye ene se eto ahene ne asi ahene fo a wo mo ewo wo mo mpeso ane so no obetumi ne o makasa ma wo mo ato aba e de ama Dr. Baumia se de be ya fimpinu ne do ne yabato no obedi nkonim sabe ya bakọ o mo ho 1 on 1 yan frefre o mo enhia faako ba bi obi ati bia no yenhwem se ya bekọ yenu matena se ne abọ yewura mamu Baumia ho enkomo akire wo mo the crackra no I have original chairman Emma Friends of Baumia ora Eric Japan ya wo no dwumadi opa ho ntoma wo hwe so enso kire mu die ntia MPP amanyoko no frank etu de bre no ye de ma Dr. Bawo nuanu mo magire nyina ne kwasa MPP ye wo ni papa e wati tre be du a o magina ahwehwe se o mu nyina be lead the party no na so o mu nyina ye ni pa o mu di mu a o mu nim dia o betima bo party nanso Baumia adamu fua efi se oye enipa bi a youth no epe no oyobi a ne hu ani asem oyobi a owodo amanipa oba as a unifier otima ka Christopher de kamafo nyina de Adom the address no eye Adom church for yenua be ma prince owusu ene wode ahyenkafo odi nkomo ne ma be na ekwaso wo abraba mu wo mo hawo ne sei prince what me nka mu nso bo na mo nto asoma me Adom trotro ene ye de free eye cargo station ewo industrial area ene ye de brew no ene a driver fo a wo mo etwi cargo e wa ha no wo mo e hawo ane wo mo e de ba betu dwai ya from my mind to mind me so me hawo ne se ya highway a nam so no aban enhwe na road marking no on mark my because so nam kwan ne so na sensuo to akwan so tum asphalt ugu a eyetum agwan eforso egu but painting no nka aban eho ka yesen oba ye kwan dada no kura no na all force so be painting but road minister yesrewa ye de ka wisu ka kase no wanim se mark no kura wo ho na so evi obi kura kan ya to wani a uhunu white line no pe utimi hwela no so atimi atisi fam maka no betwem eti no se aban emia nani na road marking white line no ye highway no de omo ayen na no so timi boa e maka nkwanhia sote medanase ye frame be ma yo me how kese pa ni se income tax last year ni it aban ni se income tax ye nya atwa ba wan kirem se ka kituo se ka kese o yenim ebi wo ha wonama president bi hwe a na okọ obi so timi hwe se wachew esan se wuni income tax ibu on to call office kokotwa ni ajus ka ye hu be sika ne fa se ye twa o se ye je aban o mechirem na ye hu se ye twa
omo yehu ye ntwa nso a omo yehu na president ni bi e fa so the boy apo kese pa ne to so bi o misa ko long journey kakra wa ekwan no from Tachima ya ko wa no na mienim no krani an Robert so ekwan no so asai entu nam so wuntimi nko sisi na an Robert acho last 3 months ya ko chi me ho omo ji me hu sika nyina tiesre sa area ho kwan de esre o aban no mo wa na kwan nyanya free Tachima kozi wa tumu eko garu num ni ade masa ekwan no mo akra am do Robert na wo kan no akronfo no mo hye bush wa na no mo we amu wo bush akwa no 8 enye ntu ntimi nko ena so ntimi nko nti eye like say o stop wa no achew omu ntimi divert so he kwan a enye kakra na omu de wawura ho omu ye odo so obi ntimi ma ho escort nso a yenim say escort nso a komo kwan no so no na omu ntimi bo ano uduru ha na escort no waju iska 5 cedi osiko police ni bia ni akire enso yehu say escort na ho ho na omu jiji iska na say escort kra me menti ase ko kwan no de ho na ye adwuma ko kase pa enkoye ti ama an Robert so hayen cause tam ye mutimi chew de hia se ni mo blibli kakra bia e be chew ena ba ko no e de se ufri Tachima e ko mame nkomra ne to aba ko no so nua no so e pe bia ka men so Max Martini men so me de ne se o hwe kasa kese enam kwan so akra hakra nam titoli ha ni akra center ni ade sek hakra na ba bi bebre wo ho a wo de o pake wo car uni 5 minutes ayifo baba be yemfo baba be klepo car ba wo hwe car nam lonjani ti se trailer nam lonjani na kwana asai obekwa akoto car na asai no na ayi na gallon kofo gallon no de asi trailer na chi no ayi fire one triangle bi ansi akire na aden na police for da bi omugu kwan so ye check e wo kwan so na traders nam kwan so a ayi one triangle kura keke no ai disi kan na chi kan na se a wo de besi achi kura na ebi ni ho afin so me anu ya ade a e ha adwen pa no oya ebi wa do bonso wa bubu nwuragu nipa nso nya bubu nwuragu a mo na bubu nwura no gu no owie oye ne ka wi no tuka no firi ho kwa on se nwura no firi ho enti foforo ba o ni se nwura no enye nwura eye ema warning bia nti mirika ode ba no ano de ba cost resident ni santo so boko na ano e ka ba ko akolodu firi boko moko ba aposifu ai omatutu tuo abo kasiri mu kas 4 matutu abo mama nipa adraba form akomako 3 ene wu oboko nti yesra ban ne se last week ya o enche last week ya yesra ban se o man ni nko boko nsensem so na de adrobafo ewu oboko pa masem kakra mboka no yo adom trotro enne omanfo adwenkyere eye adrobafo a wo etwika cargo no se trotro no eye ma mate no ejisu se away that shesa prince owusu edie eno no na yemfri adom trotro na ye mesten konkoko mrashe bedwane ye wo hodom eye ejise frempon na be na wotwemienu ni ena jehrenhre bi ma no homene so wo dwom ho no ma ne stores ahodo bi ehyehye no panyina afo atoro ho so a wo stores ahodo ehyehye no wode akande bi akoma wo se wanye no famfri wo dwuma se Bese na watwemienu ni ena eja ehye soto ensia ewo nkoko police station nchempe Adom Kasee kobo ho amane yewie no mrashe bedwane yewo nkoko abato mpesua so Joseph Frempong ekọ ho no mu a wo hye bose obeso wo mu a ahwere won nema asene na mrashe bedwane di wose ayoyo a eneyi ode adepam mfidie aduonu nan eniti ye ho mfidie akoma wo mu a ehwere won nema ebra wode nema yekoma wo mu ena Joseph Frempong ehye wo nkran se oma wani na wo pa sebeyi a eja eto wo mu soto nim no ebi ensibim Jafutu a yedema enkokoman ni Ghana man nyina ne se ye kwafo se ye adepamfo welders adwuma bi a wo ye edwem ye nhwe eja yie se yanye careful na ye nyina be ye cosnanti ochina obeba na illegal connection no munni naked fire ye ja no ye ndum no na bebi ahyi etie manage senia ye betumi abo ye japade ho ban na eja hyehye basabasa senia yehuni
ensan ensibiem ebra adwumayfo yin saka eniema yi wodamra hye bedwani yase so watimi abeye wo mo saado yi ase de to so biem so yade ma MP Honorable Joseph Prempong nukreni wama yawre ho nyina to atwa ne ni yekoda ne ye nna enso ne de ye kasi su se ne de ye beda na ho wo ye dadwe nyina afri ye so ye se nyankopon se on sho ne naboafo nyina so mo mani entutu anka mesem am shira mu bebre e wone o maya mame the Krakra na assembly member wa Batobro no so James Ifa editor mrahye bedwani yenim se onkosoa enso wo mo e wona batom pesua so asene se beyi a obetimi asiesie workshop a ehye no cause almost by neno selie no ye nyina mi am assembly man me so mani age intimesre Oliver Twist ne ask for more ka ye besre MP ye hwe mu ye free hodom na fe yenko asen na okọ hodom asen akropon maburu na keka wo ho abomatiko your friend wants to say Akropon Youth Association. Now, I call them a Presbyterian Basic School, Wahomono, not school dino, and near Benfield, the when he painted being kind of ready, a Sanson and Poma Brunois, a Bubusel, queer to be a share. Ya, one more day a year paint for a can dine off a fair, and Pomani Puno, a Bubunano, one more sin for us, my one more chedia, a energy semper. Akropon Presbyterian Basic School no school and kwadanabo homodin ye pa na so esan se dan no tete dan na wosi ya chenen sisi bia nko so ho ntino amman kwadan dodo na entam school sanso ene woni ewum no wo kire se woni enka school mo hono mo eno ena aka Akropon Youth Association for akoma sisi woni akoto paint ne ho premprade ahodo akọ paint dan no nyina ede nkunwa ene niam ahodo bi ebu awumesua akoma kire for say one fan page umesua e school mo hono headmaster of the school na no woni Adom Kasee abonkomo kire wa hawa wo e school mo ho eni nsisi abai mo a e de beboa wo mu omu siesie school dan de na enye omu school ba ne omu ahosiesie no na enye papa but omu ye we no omu fia se omu paint school dan e hu se nkwala no omu ye neat afi so omu school ba no omu be school ntem nti e da omu ase passe omu jin ye ho na omu siesie school na omu painti school dan na kama sa penyipa wada Akropon Youth Association no e kire de ehye wonkuranti a e ma wo tu sa na amon no to wo hwe ye dwumade ye dia ye mpuntu ene se ebesesa kro no enti se ne yetimi ahu dan dada 30 years ne ye painti ye na nam Youth Association so ne yetimi a painti a eni jesem efise ye botan kese baako ena yetimi abamu ena ye nuanom nketuwa ikane na omo basku anam se school dan no ho aye fe ni ade no na enya omo akono betene ye bae teachers na ma yati asese omo ana omo ntai manyina na omo ba ti ebe koso ne asiesie Akropon schools ama omo so mani age adusua ho ekuroma ne bi nso so e kire se nsisi akoso ho no ama oni age pa dia mo ye fe dia yesra mu ne se ebi mra bi na ye kan ne se obi ahwe ne Akropon Youth Association ya ye no mo sunsun bi no mo nye Akropon Youth Association omo ye adwuma pa ama ya de cause omo asiesie JHS no ana omo asaba primary 1 to 6 adwuma na wo ho naso afedamo de amane boyi ifrasia Akropon ene Adom Kasee the address no Premtobre Kasee nti Kobe Stone okomankra ba kwa maka ensrecha edra enyu no numero 1 sheshi ene de ye hwe ni mu enkomo ho enkomo bebre wa kire na unse ene dodo na afra ma no ne enti no ma yentam kuchu na fede wa kire no yensane mu ma ya hwefo we say dan ho abaye ba Kobe Stone de Premtobre Kasee betwa so enko bebia Abusama mensanda se ugoso share Adom TV emraso se ye Premtobre Kasee emusem awdo ena sabre menso meje ho chiame na fei enkomo awdo no so ya hwese de no manso esifa etie nim se enra na ye Valentine's Day ende adofo echiade pa na opani a wote bicycle sui Manchester United head coach Eric Ten Hag enra was say bring back the love and you gonna happy and you beka say obi amfa ne nkire ne do emfa nkire boboko a Manchester United na say enra ono angasa at the bicycle etwa krom sa enra na minim say ne yire no no woni ho say na it say you because Valentine's Day there ka one o family no ene efie ene ja obetimi aye na so enra Eric Ten Hag opte say obetimi at the bicycle mom akọ
from supporter to supporter and the balu ne flowers ni ade e na papa yi ono angasa e de sacre eko etwa kroma akɔkyekyekye ya ntia no a dia Manchester United head coach no so no woye ye no e na sabre ye de eno nso mu nkyeremu no e ma no ye da so Manchester United na de tie nie onim se de mpanifo ahye se efren na kosi efiada ebei na Glazer family no e kyerese ye bonu donkomi Manchester United ne ye ton anesa na ene opani ba kwa wasan eyi de ti eye kata okọ kata pa Shekatan eye opani bia otumi se yesi sika de omo obi pa eno adam de betu dwa e ma se ewiase nyina no owura ono ene ye ka omo wo sika pa otosumie no ono eyi ne ti ene nso no okọ kata empanifo so eyi omo ti se omo so ehwe nim se ometimi akofa Manchester United eye boboko no nim se eye 4 billion ene sika eye Glazer family no omo de ato so echese friend na kosi efiada na se yenwie ya na fe omo so ehun sedia eno so ebesi fa konti we eye nkoma eno so apie mo ewo eye Manchester United boboko eye bonu donkomi no asia sabre me de eno so me de ejao dia me de wie no eye ayefro dondo na onim se ndey kebeka se football for no ejanka we fa ha no we fa ha but 2 referees ena akabom we esiye ewo Poland nese Carolina eye boja wono eye referee ena fe eye openi bako no so eye Apprentice Daniel wono so ene ohwe sedetia omienu akomo abom sedebi omo ebeware enti Daniel eye Stefan Ko ena ene omo akomo abom se omo ebeware se okunu ene oyere 2 referees ena omo akowade a na ochi ewieye sanhihye ne ekoso oba no akopostu ewo ne snap ene eye ne Instagram akye sampa sese no omo akomo abom se awafo a omo so ede omo de eba oba ne ho ofepa ye ka referee ne ho ofepa utum se mame wogina ne naso nti we eye nkoma a eno so apie mo ewo hono ma mede eno so emunchiem no mede ebro yenyina so enkomo outdoor Sergio Manochoni padibotwe ebobo anu ma me no mede AC ewo hanom na me yatom akina de aka bia nso no ye besan aba na ye de eno so atimi ede abro mede in the cobblestone okomankra bako amaka ensuruja adura enwono numero 1 sheshe Usiane se Premtobre Kasee na ye de akwagu na fe yensamra ye maimu ensem emu a na efutu akọ ama Ghana fo nyina na efutu we free director de anase opanyina wono na wakasa ma Ghana Tourism Authority no Jones Aruna Nelson na wotu Ghana fo nyina afo wochiremu a wo ye Cote d'Ivoire man ne to nchen ya o man Ghana ne o man ya chese to so mienu a koko no de na ba ne papa no yedua wo mayi mu ede kwa ama no ne kokoton wo na eno so kwa da nchen ya wase eno abi na ede chocolate na eno asa ye world chocolate day no na ho akohia se ye bo chocolate hu da rodi ye dibie sebe ya mfaso ya ye wo koko mu no yensa ebetumi aka Ghana Tourism Authority NFA Afrique Jumeku a womo eye chocolate eka wono ebom eko Jowulu Special School ene mofre wo ho no eko di Valentine na womo eko ye no womo echiche chocolate ahodo ede ma mofre esukufo empenifo wodwumedie na sene Director of Communication ewo Ghana Tourism Authority Jones Aruna Nelson ede futu ema Ghana for se womo enhwe se womo bedi Ghana koko wo kiremu se so manfo edi Ghana koko a ebeboa ama Ghana sikasem apagya ebesan so aboa wo manfo apomuden yebetumi ya use chocolate no na de akere do sene ebe ya yenko fa bibiti se teddy bed ni church letters ni flowers enu no ensumbu Ghana cocoa no sumbu na omo friend se premium cocoa no Ghana ni bia obeni bia no obedi chocolate any other cocoa products na afensu promote domestic tourism afensu ema nkabomba ema mpuntumba ye talk chocolate na edi ni bebre a sikaba omemu ye cocoa no nsu kwa manonia enu susumbu obi ehu nti ebefre akora ye frɛ Ghana for philanthropies omo ye adwuma cocoa processing CPC for ni nyina any other cocoa processing companies no omo nyina omo mfanto omo bota so say at least every week anase na watchi anabusum bia na watchi mienu bia no omo fa cocoa based products the chocolate mbre yen kola because enu no apomudin wom emma apomudin aso afenso ebe mo madwen so enyi afa yenko obi mai so ensem emu a na ahye mienu aka pem mu na eye bus bi bus akese ni bi
ena wone asrafo ehyen akase bi nso ekapem mu nipa duonu na amuru mu a wonum efrim e South Africa mine Tobas ene ehyen kase bi akwakodin hyiemu ama nipa duonu ena ahwere wo mo nkwa e South Africa mine mu a enipa besa duosia ena eprepra Regional Transport Department ewo Limpopo echwemu a osi emunu ye efri N1 ne so ekoto esutini bia eda ekwan no enchen senti wo mu konsuo nim ekohwe wo mu a ato ensuo nim ahwere wo mo enkwa ne bra wo hwehwe mu a ene ohunu se enipa miensa ene da ekwan no ho a dunsia enso akoto ensuo nim nanso wo mu aprade edoso nti ayarsabe eben ekwan no ho ene wode wo mo ekogu yi a dokotafo ehwe wo mo Ghana yankasa yenua bema Christian Achu ya na makomakom kromo ne wayira wonhu no ro panyini ya wonom na kyerese wone opanyini enam ese wono na ye ne bibia wo kyeremu a wosrada wo hiamoa esanse mpabo a hye no ne bia hodo bi ne wo mohu na emom ni padua na nkasa de wo hu nti Ghana mpanimfo hwe no mfa moa emre no o comment amode aba wo Facebook no yenkenkan bi ema we every piaga wo se he de na obi be na adwense wo di yendisi amanyoko no wachi officer in the Lord so or referee breaking yoke ministry international okay and Apollos so the Africa so I was kenke town no the free ba wo se MPP amanyoko ne na famu de se amamuo no ebekoyi amagana for Hernandez Fender or Hayford also ma ya ha kwasiminti mu hwe ye free da se Hernandez na afi mesha ke champion so e de ne de aba wasi news no ye kama pa ne koyie ono so ne dia ewo ho eno no comment no de bebre na aba fantastic Wilberforce so de dia aba se hwe asanwen so Kofi Ajeman Blackman so we live on so and afi fantastic Wilberforce chrono amaka bia kiss me Ebenezer sashi be kwai so e de ne de aba ho messages no e do so na me economy kai wo se Ensroma Plus grand finale no Nyankopon yadomo a kwasi ade ya no yere be hyehye so amount baby a wo hwe ye free bia ya no ba be kan ye ho e wo eye labadi la trade fair ho no ma fantasy dome na aye ma ya kono so na media na Premtobre Kasee am de so mawie me de nyina AC wo hia me a e ya frame anno chewa ba ajo asewa 545 8 was for me mo